Jadi terasa tapi kelam keadaan. Bersih lagi urung rasa mangat dalam lumpau. Yang cuma perasaan. Ya webu yang baju hubutan sapu tang baju mangat dalam lumpau. Webu hana, tapi perasaan. Dudukan katanya. Menanlah kehebatan dunia yo. Merasa sang hayu tat, hebat tat. Yang bersih. Guru melumpau. Lumponya wahmi madu. Sang-sang. Lumpau kalau lumpau peng kepunuh lagi. Sang-sang. Tapi bagi gedanya yang sedang tak melumpau, hanya tak ada puas sang-sangnya. Tiba buat aja, yakin di 100%. Sang-sang yang tengah tak salang kenyataan yang tengah tak melumpau. Pajan tak ada puas kan, wadah jaga. Menalah kehebatan dunia, popularitas dunia. Apabila kita mati, hana makna mandum, kah jaga. Ban jaga lumpau mandum. Karena hakikat kesempurnaan keinginan. Nyodanyo duduklah istana baik lumpau bebenaran. Baik cuma wadah dengar. Menanti kebahagiaan yang baik lumpau, kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan tu selama-lama haji. Sebab dia jadi mimpi. Jadi ibaratkan kehidupan dunianya tidur. Kullukum nayamun. Faidha matu intabahu. Kamu itu sedang tidur, sedang mimpi, sedang senang dalam mimpi, susah dalam mimpi, menikmati mimpi. Tapi dia akan kamu terjaga. Waktu terjaga baru tersadar mimpi.